Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas na pauluan. Mata pobre, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Simurot ka din ka ni Mark, edin to tadi kayo pa nagkalaysa. Agkalay sa kamin to kano, papa. Saan pa'y ngamin nga ita? Di mo la pinilin tinagsagmakam. Anya nga ti malalam iti kasya klase ti lalaki. Nababala nga empleyado. Mensahero lang iti nababa klase ti opisina. Saan ko mga itibul sa ti pangrukudan nyo iti tao? Nudikat iti sao, papa. Di nakisoro. Nakaadal ka ngam di maamong aramatan ti nagadalam. Awan ti connection ti nagadalak iti panagayat ko, papa. Di nakmansong batan. Manipod nagayat kay ti dahin siya'y alalaki. Nakurangan ti respetom kanyak. Anya nga iti sangitam. Pudno ti baga ni papam. Anya ka nila unay ti kinayat mo iti dahin siya'y lalaki. Nataar nga mamirmiraot mo. Nasingpet kan managayat ni Mark, mama. Apay, adi mo aramatan day tautak mo, iha. Mangkita kay ti sabali nga ayatem. Jay pada tayo abaknam. Ngam iso ni ay ayatek, mama. Awanin sa bali. Kastalaan ti makunam. Tadi mo amo nga iwaras na kita matam. Apay ngagpada kayo kin ni papa. Diyo kayat ngagragsakak, mama. Saan kanto nga agragsak iti na ti mamirmiraot a tao? Ngam agpada kami mat nga da trabaho na, mama. Ulitak, saan ka natalgad iti kasya klase iti tao? Apay analiday ka nga imay dito'y ruwar ti opisina mi. Maluglugi ka no ti kumpanya nga ayan mi. Isu amang rekapda ka no. Kayat mo asawan. Awanan trabaho. Kasta nga rod. Kapilitan nga agbiro ka iti sabali at trabaho. Alaan ka kung maitinegosyo ni papa. Nga masigurado adida ka kayat nga agtrabaho itinegosyo na. Sigurado lakit di adida kayat. Sana bale. Agbiro ka klangan iti sabali. Anya nga tati aramidan ta. Tapno mapagsina ta dagiti dua. Mang tulagaksat, mang butbuteng ken kwa na. Maabangan numalawanan da, kat si kapay ti dakas. Napudot ti darak iti dahi alalaki. Ang raraman. Kunada siguro ang nakabaniit itinalukmag alamas. Dilagbain. Gundawayan na din, ti kinalopoy ni Faye. Pinayat na, tapno mairanod iti kinabak nang tayo. Agraraman naman ang gundaway. Kasta dagiti masirib a mamirmiraot. Ngem di na tanto masiriban dayjay a tao. Awan ka di dito isalas ti driver? Ay, adda siguro ija garahe. Wano ija ayan tilogan, sir. Awan mat ar-aramiden na dito'y salas. Awan nga ro di garahe. Ingkay baga, tayo sagana na tilugan, tada papanag. Ita ka din, sir. Di mo ka di makita nakasagana akon, ha? Alangan nga ibaon ka, no saan nga ita? Ay, win, sir. Matungpal. Kartingam, tadyak kaya ti agura iti mabayag. Importante ti papanak. Ala na, gurekan! Ay, one, sir, inakaon. Apay analiday ka, friend. Sumagmamanungal daw akasta ka. Naragsak kami kumakin ni Mark. No saan akong trabida dagiti dadakkel ko. Day ta tinarigat. Agpili day ti lalaki aparaken ka. Nataengan akong friend. Siya kumati agpili iti ayatan kan pakiasawaan. Kastansa ti babak ng friend. Masapul apada da abak ng timay kamang iti pamilyada. Uray adot kwartana no saan kumat nga iayatan. Sa anak anaragsak. Maamak dagiti dadakkel mo. Nga agrigat kanto iti sidong ni Mark iti masakbayan. Iso asanda kayat.
Nalidayak numapukaw ko ni Mark. Nasa isaya at pa'y ngagbakbakit ang abalasang no saan tumitlaang ani Mark ti pakiasawa. Kasla grubrubwat ka. Adda ka di papanam. Magipagkita kano ita di presidente iti Sabalya kumpanya. At kami plano mi ngang sugpon iti Sabalya mga na negosyo. Diyay ka di ibagbagap nga anak ti gayem mo. Wen, ikagumak nga ipaasawa ta ni Faye kan Kwana. Ha, naimbagmat. Tapno mailiklik iti dayjay ama mirmiraot. No makita na ni Faye, imposible asa na makayawan kan Kwana. Ha, napintas di Faye tay malakanyak. Masiguradok ang makayawan day takunam nga anak ti gayem mo. No isuna ti agasawa, mayat, tagkasugpon tayo iti kumpanya. Nabakbak ng daya pamilya, ngamda tayo. Saan ka di? Nga itajay kunada nga adda umay akadwa da papami ti negosyo? Wan ka no gayam. Madamdama, mapantayo ijay conference room. Tapno makita tayo tinasao ang lalaki. Agsagana tangarudan, pren. Umay ka din ni papam? Wano, ti dinutukan na ti sumango. Ay, jak man amo ni Papa. Awan matimbagan. Nadamang ko nga ubing ka no ti presidente ti sabali a kumpanya nga may makisarita. Nalaing ka no, may papani ti negosyo. Jak pa'y nakita, friend. Nalabit analaing. Tapi nagbalin ti ama na a presidente iti kumpanyada. Kita ti mo nag-alalaki. Kasla di na mo ti umisam. Day tamot tinadlaw ko. Ang mga nunayanak idi madama ti guruod iso akasta. Anya? Adayamat kasta. Unay katanayanak, idi madama ti guruodan. Oh, timalyaw lakit nga ro dito ayanta. Si kantumot, nagpigsa ti katawang. Si kamat nga min. Lalabas matimbaga matsyempo ti panakayanak na. Isumot nga min tinangag ko. Kasta ti di na amo ti umisam. Kasla tininang ko iti bunyag ti masabat ko Iso nga ta? Kasla adda nakakit-kita ka barok. Asino ka itayon? Siyak ti anak yu iti bunyag. Siyak ni Mark, ninang. Agmano ak ninang. Kasyan na ka ti Diyos. Wana, si ka ni Mark. Barukan. Kat ni apong mo, apag nanaudam. Kumusta matan? Ay, nabayag nga min nga daki jay abroad. Awan matan ni lolak ninang. Makatawanan tinapalabas. Kasta ka di? Ninang. Sapay nang rikap ti opisina pagtrab-trabahwak. Isuan na awan anak iti trabaho ita. Asidag ti balay mi dito ya. Kat umay kay jay. Taado ti pagsaritaan ta, Mark. Imbaga na Jared tinagan na. Kanayon at tumalyaw dito'y ayanta. Anya ko man no tumalyaw day tang asungot. Natataerpay laeng ani Mark. Di ka man. Ang mga noisunto ti mga sawakin ka. Adayo ang makiasawa ak iti tao adi na amo ti umisam. Uray di na mo ti umisam no ado ti kwartana. Kukwa na laeng ti kwartana. Adamot kwarta. Ngam, nadlaw ko anasaya at ni papamken ko na. Sigud ka din nga gam amuda. Diya ka mo. Awan na sasao ni Papa, may papan iti dayta. Dito iti balay mi barok. Makitam ka di ti may saapas da kiti asidag. Dayta ka din na pinturan iti asol, ninang. Wan barok. Dayta ti Jim ti may sa kadag iti anak ko. Nga mapan kami amin ijay abroad. Kasanong tibalay kan Jimyo dito'y, ninang. Total, imbagamat nga awan trabaho mo. Di, agyan ka pa dita, Jim. Agsursuro ka mangi-manage. Tano pumanaw kami, si Kanto ti mangimaton. Ha?
Agpeso ka din, Ninang. Ay uwan, Barok. Numaya ti ibangon ti anak ko ang negosyo iti abroad. Sikan ti makamo ditoy. Amang ano itid nan tupay kan kadaytoy. No makita na, analaing ka amang imatoon. Ikagumaak ti agsursuro, Ninang. Sino dagiti kasasa alalaki? Dagiti tinulaga ka lalaki. Ikagumaan da abirukan kan alaan ti cellphone na dyan, Mark. Pwede ta cellphone. Di pa'y lakot ni Mark amis mo ti banlaagan kan bot-bot nganda. Dayon na daytan. Bot-bot ngen kan alaan da ti cellphone na. Tapno saan da maadda ni ti kontak ka ni Faye. No alaan da ngagpaiso ti cellphone na. Saan na makagata nga dagos? Maya, tinapanunot mo. Ikagumaak tumat nga i-delete tinagan ni Mark iti cellphone ni Faye. Kumporbe kada ti madaan iti gundaway amang idilit itinaga ni Mark iti cellphone na. Numabalin pa'y ket di akat. Alaan mo't ti cellphone ti anak ta. Bareng saan na anay kabesa ti cellphone number dayjay a Mark. Dubgag ka na imbagi ti ibilin ko nga ramidem. Ha? Anya ka diti ibilin niyo, madam? Si Putam, no umunog ni Faye iti banyo, takitam ti cellphone na. Alaam, kat iyag mo kanyak. Libasak nga alaan ti cellphone na, madam? Day tangiwat mo! Ah, Aramidam ti imbagak, ngam kaamam tangiwat mo, no di mo kayat asyak ti mang kaam! Nawatam! eh? Uwan, madam. Umunagak iti kwarto na, anak kaigam iti sagat. Tapno, kampay day, agdalusak. Ay makam mo ka, no anya ti aramidam. Basta itad mo kanyak ti cellphone na kalpasan na maalam. Ah? Ape, libasan niyo ti cellphone na. Katadamot cellphone mo, madam. At dalaang ikatak ijay. Saan mo natila damdamagam? Aramidam ket di ti imbagak. Imunog siguro ni Madam Faye iti banyaw ti kwarto na. Ay, inayadag ti umunag. Takitaag no ti naing kabil iti bag na ti cellphone na. Neng, tita. Nakalukat mo ti bag na. Kat makit-kita ti cellphone na. Darasag nga alaon tarumwara kadakos. Aday ta. Naala ko ti cellphone. Rumwara kon. Madam. Ngay, adda kayo matgayam nga agur-uray dito. Ayan, tiri daw. Yawat mo kit din ti impaalakan ka, tapumanaw akon. Oh, atoy. Engam, pangusaran nyo nga itiray ta, madam. Saan mo nga amuan? Awan bibiyang mo. Dita ka. Napanin? Cellphone ti anak na? Ipatakaw na kanyak? Apay nga ta. Ay, naladawaksan. Agawa ak ti agpilas. Tama pa na kon iya opisina. Kababain kadagiti kakaduan no maladawak. Ibagadan to aga puta amak ti akin kukwa. Ket aga buso ak. Nakita mo ka di cellphone ko. Awan matan dito'y bag ko. Amangan mat no nabati medya banyo. Ingkargak iti bag ko sakbay ang nagdigo sak itay bigat. Diyak pa'y mat nakita nag-cellphone ka, manipod si mangpet ka. Busy tamot ngamin ngagpadpada. Ti amok kat ingkargak iti bag ko. Ay, kasano nga awan dito eh. Amangan no pagarup mula ang mat nga ingkargam, friend. Sakbay ang nagdigo sak. Inalak ti cellphone ko ang nakaparabaw iti katrek. Masigurado, maditabag mo tinangi kabilam? Impisok ko iti bag ko. Inalak ti bag ko kat imaya kon dito ikalpasan ti panagdigos ko. Kasano nga ro nagpukaw? Amangan mat no aday lugan mo. Saan ko nga enroll ti cellphone ko itilugan ko? Sino kayo? Pinalawlawan, Dak. Itan mo ti cellphone mo. No kailalan tay tibag mo. Ado kami. Ilinto tag may saka.
O sige. Itad ko nga ron ti cellphone ko. Ngam didak ko madangran. Likam ni Fe, hindi mo kaya tumanga di ti Barsanga. Kasi lang ti pangbanagan na ti Danam. Sa balagan na ka. O sige. Itad ko ti cellphone ko. Ngam panawan dak ko man. Pangasiyo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo ita alawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, marigrigat lang ni Mark akayan ayat ni Fe. Iswasan akayat da ito'y dagiti naganak ni Fe. Tati kayat da ang makaasawa kan ni Fe, kat padadamatlaeng abaknang. Iti may sang aldaw, at dalalaki anang saad kan ni Mark. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas ang napuluan. Mata pobre, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Itad mo ti cellphone mo, no kailan lang patipiyag mo. Ano kami? Kat may mesa ka. Sige, itad ko, ngam di na ko madangran. Yan liklikam ni Fe, no di mo kaya ti tumanga ti Barsanga. Kasi lang ti pagbanagan na ti Danam. Sa balagan na ka. O sige, itad ko ti cellphone ko, ngam panawan dak ko man. Apay akas lanalpay ti abagam, Barok. Naimbaglangan, tadidak din ang randag iti lalaki ang nangala iti cellphone ko, ninang. Inala dati cellphone mo. Apay. Imbaga da pa'y, nga adaywak ka no ni Faye akayan ayat ko, ninang. Kaawatan. Nga da akin nakam iti pan nakaala ti cellphone mo. Taapay abinalaagan da kapay maipapan iti kaayan ayat mo. Day tati atap ko, ninang. Didak ngamin kayat, tamamirmira otak ka no. No apay nga adda tao a kwarta ti pangrukudan da, iti padada at tao. Nakita mo ka di ti cellphone ko dito'y balay, nena? Ha? Kwa? Diyak mo, ma'am. Damdamagak no nakitam. Apay asaan mo nga amo ti sungsungbat mo. Rumbeng asaan wun ti isungbat mo. Nakitam ka di? Saan, ma'am? Padasan nyo adamagan ka ni Madam Ano nakita na. Sige, damagak ida. Sayang pa iti cellphone ko. Mabalin mo matigumatang iti sa bali, ma'am. Kasano ngay dagiti contacts ko ijay? Saan ko pa'y matngarod ama ikabe sa ti contacts ko? Sa bagay Day, tatirigat na, ma'am. Mama, nakita yu ka di ti cellphone ko? Mas da awak taaping awan matan ijay bag ko idi makadano nak ija opisina. Saan nga taan ay di sumidyo opisina yo? Kat ada na nga la, adi mo nasiputan iha? Imposible, mama. Alangan nga ijay opisina mi tinakapukawan na. Kat awan mat agtatakaw ijay. Kaya't mo asawan, awan agtatakaw ijay opisina yo, ngam adda dito'y balay? Kasta ka di? Saan akas tati kayat ko asawan, mama? Amangan ko nak no adda nakita yu dito'y balay. Awan, tinakit kita ka cellphone mo dito'y balay. Nagado amagata nga cellphone. Saan mo man napagaburiduan day ta cellphone mo? Kasano ngay dagiti contacts ko ijay, mama? Saan lang ang negosyo tinagsaritaan mi ka ni Jared? No di ka tinabag na anak ko ni Faye. Kat kasano nga iti bangunin nyo ang negosyo? Saan pa yun ay aklaro? Ta pagsaritaan da kanupay iti amana. Nga may-mayat no mamanugang ta, tapno sigurado ti amin. Mariknak at nakayawan iti anak ta.
Imaga na nga umay pumasar. Kat imagak mo't analawa ti ruangan para ken kuana. Masiguradok anatalgad to ti masakbayan ti anak taken kuana. Iso abang baganta ti anak ta. Tapno aramaten na ti utak na. Saan kat ajay mamirmiraot a tao ti pangisagsagmakan na ti masakbayan na. Naliday man ang tial daw mo ita. Kanayon ka akasta. Inton ko ang daras ka bumakat. Ay, nalidaya. Ta saan matan nga umawag ni Mark? Di pa'y umay dito opisina. Saan ka di nga agaplay ako na? May trabaho na? Uray busy. Agpakita ko mamot Mailiw akong kankwana. Kanayon nga agpaiso nga umay dito'y edikal labas. Apa nga di mo umayan? Day tangarod ti pagsakitan tinakam ko. Di man la umay pumasyar. Saan ka di nga amom ti pagiganan na? Napanak iji pagiganan na. Ngam ko na di kaaruba da saan kanumatan nga agaw awid ijay. Labanan na nga rudan. Apay saan nga agaw awid? Day ta ti pagsakitan tinakam ko, friend. Di man la nagpakada no napanan na. Kuna ti anak ko, analaing ka kano, ta daras ka na kasuro amang imanihar iti gym. Nalakalaang matninang. Isurat ko amin dagit ti sumrak. Tapno masinger ko ti babayadan da. Amin nga alaan da a drinks dito'y unag. Kat ilistak amin. Ikak amin iti resibo. Ay, kasta ti mayad. Italag na laki di kan ka. Numapan kami ijay abroad. Awan ka di ti agbati dito'y ninang. Wan, sikan ti mangimanihar iti gym. Kan sikat ti caretaker da iti balay mi. Kasta ka di, ninang. Di na kumapaayan, Barok. Di mo kumabaybayan to'y balay. Ituloy mo nga imanihar ti gym. Ikarik, ninang. Saan ko abaybay antibalayo, kan ti gym? Makaamo ka nga agbayad kadag iti mabayadan iti BIR. Ta saan kami matadumawat? No adaman koleksyon mo kadag iti umay ag gym. Wan, ninang. Agsagana ka iha, ta umay nakapasyaran ni Jared inton malam. Taapay nga umay nakpasyaran day di Jared, Papa. Para mataman na tautak mo. Bak ng kanto, numasawa na ka na dyan. Papa, saan ko nga ay ayatan? Masursuro ti ayat. Ngam ti kinamamirmiraot. Saan ang masursuro? Ta iturong na kay ti pakarigatan. Diyo ka di napadasan tinagayat, Papa. Kwarta ka di lang ang tinapatag ka na kayo. Di nakman pagsawar iti kasta. Akas lagat tayo may sak nga ubingan. Adadumot lang tinakan ko ngayon na po ngam sika. Ala, agsaga na kakit di. No di mo kaya ta makapungto dakin ka. Nawatam. Anya ka di ti iho. Dua mo takahon. Sagot ko kada kayo kini Sir Donato, madam. Ne, apay amang tad kapay lang iti sagot, iho. Pakaragsakak timang tad iti sagot kadag iti napatig kanyak, madam. Agyaman kami unay, iho. Sige pang arod. Agsarsarita kayo kan ni Faye, taada pa'y papanag. Agyaman ak unay, madam. Awan anyaman na, iho. Kitaan taman din sagot ni Jared kadata. Nagasat to ni Faye. Numakiasawa ka ni Jared. Saan kat kay ti dayja mamirmiraot? Saan mo ngay palagip na dyan mamirmiraot? Tapuor ti kararwak na dyan tao. Iyag mo kide, talukatan ta ti kahon. Ano niya tilinaon na. Aday ta. Ala, lukatamon. Itay mat nangina klase ti relo na ito'y. Galante dayja Jared. Talaga abak naang. Anya pa'y lati sa pulo ni Faye kan kuana. Maaglaengan no paayin na ni Jared. Imbilin ko kan kuha na asaan na paluspusan ni Jared. No paluspusan na, arig na nakakali ko ba iti balito, ngam impala daw na ijay taaw.
At iti sagot ko kan cafe, tanda tinalaos a panagayat ko kan ka. Apay asagutan na. Adumot di dagiti napipintas a babae. Apay asyak tinapilim nga ayatan. Sikat ipit-pitik ti pusak. No makikalay sa kakanyak, awan to ti sapulampay, tada amin ang kanyak. Kinabaknang, kinanamay iti biyag. Di kanto agrigat iti danak. Makikalaysa. Di ka pa'y sinumbatan. Ngem kalaysan ti bagbagam. Anya ka di pa'y ti kahit mga ipahay ko. Ibagam, tapno laang makikalay sa kanyak. Saan amagatadan ti panagayat? Dayto katrumusing iti kaunggan ti may sa tao. Kabayatan nga da kay ti sidong ko. Masiguradok nga agrusing to day taarik na. Ta ipaay ko amin kan ka, apagragsakan. Saan ka di nga imbagak adito'y laang ti pangikabilam iti tsinelas ko? Ay, naipasirok labasit di tatugaw, sir. Naidoron la siguro, idinagsaga na. Basta ti kayat ko, nakasagana ti tsinelas ko no sumangpetak. Saan ako nga agbirok pay? Ha? Ay, uwan, sir. Ay, nalabos ka, mate. Nakaro, ti kinaasungot mo a tao. Pigsaan ti agsaw! Kayat mo ka di ta ikatan kan kas katulong ko, ha? Kwa, sir. Ay, nalagip ko nga dagayam aramidak ijay kusina. Ay, panawan kayo, pay. Malagip mo ka di, ijay kunak nga amang ano agbalin nga asawam ni Sir Jared. Jak inarapaap ti makiasawa kini Jared. Ado ti mangibagbaga, anagasat ka no maasawa na ka ni Sir Jared. Saan ko nga ay ayatan? Ni Mark pa'y laang ti ay ayatan. Saan mo tan ngagpakpakita? Kan di na ka pa'y awagan. Dait ang arod. Ayan na nga tan. Nasakit tinakam ko. Tadi man laag parik na. Napan nga tayo di sa bali alugan? Ada nga tapaka kumikuman na? Urayan niya pa'y manday tapak ako kumikuman na. Umawag kumamot. Wano agpakita man la kanya. Imbagam ko mga umay ka niti balay. Tapno na ibagak ka ni Faye. Anda kami napanan na iho. Da kayon ti kasaritak, sir. Mangtedak iti dakkel adori. No laket makiasawa kanyak ti anak yon. Dori ko na. Anya kay dagita Dori. Adda nalawa asolar ko iti kabangibang nga ili. Kan ikan kayo pa iti dakkel agatad. Awan parikot ka na kami, kani Lorna. Kasarita mi ti anak mi, tapno makikalay sa akin ka, iho. Ulitak, dakkel ti Dori nga itid ko kada kayo. Agtugaw ka ta kasarita na kay tinalapag. Anya ka di ti pagsasaritaan tayo, Papa. Mama. Kayat mi, anasaya at to ti masakbayam iha. Saan kayo ang maawatan, Mama? Papa? Agsagana ka. Taurnosan tayo ti panagkalay sayo ka ni Jared. Awan ka di ti karbangak nga agkadkad, Papa. Anya pa'y lati sa pulam ka ni Jared. Nasaliwanwan ti biyag mo iti sidong na. Uray di kag trabaho. Magatang mo amin akayat mo. Luko na masaan mo nga ay ayatan. Masursurum na ita kunakmanan. Pangaasiyo, Papa. Ikanda kumapay iti sumagmamano ang panawan ko agpanunot. Kasanon, Barok. Mapan kami iti abroad. Sikan ti makamo ditoy. Namnamaa kadi mo baybayan daytoy Jim. Mangnamnama kayo, Ninang. Sapay kuma, tatisigod a kinasingpet mo idi, kasta kuma aging gating ka na. Noan niya ti ugalik idi. Kastamot lang ita, Ninang. Saan ka pagbalin na caretaker mi? No saan ko nga amo ti kababalin mo, Barok? Agyaman aklaunay, Ninang. Masigurado nga agbaliw mo ti ka sa saad ko iti biyag. No agbaligi amang imanihar iti Jim. Ika kumaam, Barok. Kanayo nakto nga umawag kan ka. Tapno amuag.
Numayat matlaang ti panangimanihar mo. Wen, ninang. No problem. Umanugot ka kadi ang makikalay sa ni Sir Jared, gayam? Mariribukan na gayam. No di pa'y laagpakita ni Mark. Ang mga numapilitan na. Tay sumati kaya't dapapakan, mama. Kasano? No kalaat asumangpet ni Mark. May babawin pa'y nga ron no nagkalay sa kayon kan ni Jared? Nagrigat ti sasaadak gayam. Ipaasawa dak iti saan kumat nga ay ayatan. Timat ay ayatek. Saan ngagpakpakita? Agpanunot ka na laing gayam. Ti pa nakiasawa kat saan abareng-bareng. Ano di mon kayat kat ibabawim. Diyak pa'y amunoan niya ti pangadeng ko gayam. Mariribukan na at talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teserya tayo itaalawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbaligi dagiti lalaki anangala iti cellphone ni Mark. Kastamat ni Lorna, nagbaligi anangala iti cellphone ni Faye. Iti sabali abangir, intalak ni Brenda ti Jim kan ni Mark. Kabayatan na, ikagkagumaan da Donato kan Lorna nga ipaasawa ni Faye kan ni Jared. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agpanunot ka na laing gayam. Ti pan nakiasawa kat saan abareng-bareng. Ano di mon kayat kat ibabawim? Diyak pa'y amunoan niya ti pangadeng ko gayam. Mariribukan na at talaga. Ngam no panunutam tirigat ita panawen. Saan ka di may mayat? Tanatalgad kan itibiyag? Awan parikot mo? Sabali ti panirigak itibiyag gayam. Saan nga agbisin ti tao no agagawa? Ket naragsakak iti sidong tay ayatak. Matikawak iti mapaspasamak gayam. No siya, kaslad na kalintagan dagiti dadakkel mo. Kayat mo asawan. Umanugot ka iti pagayatan dagiti dadakkel ko. Kasla-kaslan, ngam adamat kan ka amangedeng. Tas ikakat nga ron, ti makiden na ako nada. Kaslaad da kalintagan ni Daisy iti nasauna. Api ngamin asaan ngagpakpakita ni Mark. Inton kon, umanugotak iti bagbaga da papa. Tapno malipatak laang ni Mark. Mariribukan ako unay. Diyak maiwaksi ni Mark iti lagip ko. Iso akanayon ti linaon ti panunot ko. Kanahayon nga ado ti tao nga umay agjim. Dito'y da gumatang matan iti inumanda, kalpasan ti panagjimda. Ikagumaak ti agurnong, tapno adda pagsammakdak iti masakbayan. Kumusta nga tan ni Faye? Iparit mat ngamin dagiti dadakkel na ama kisinara kakankuana. Amangan nuan niya ti aramidan da kanyak no makipagkita ak. Amok nga adda akanayon ti mang sipsipot kanyak. Tulagan tayo ka din, ti panagkalay sayo kan Jared. Diyak amo kada kayo, papa. No anyaman ti pagtutulagan nyo, sumurutang.
Very good, iha. Inarabat mo ti utak mo. Si kanto ti karagsakan, numalpas ti kalay sayo. Sapay ko matapumudno day nga imbagayo, mama. Apay ko maasaan apumudno, kat addanton amin ken ka. Kaslagi na amu ti umisam. Nayanak ako nak iti tiyempo ti guruod. Saan na parikot na ita di na panagisam, iha. Tinapatag, maipaayan na kay tinasaliwanwan ang masakbayan. Puno na ita. Ala, da kayon ti makaam mo ang makitulag iti pamilyada, papa, mama. Manugot kan amaangay ti kalay sayo iti mabiit? Wan gayam. Tapno malipatak ni Mark. Marengrengak meten iti sang kadagulit da papa. Anasayaat kano ti masakbayak kini Jaren. Tay ko nadan, awan tinaganak amang isagmak iti anak da. Sapay ko matapud no asa anak ama isagmak. Siya kung ti kaunaan amang kablaw kan ka, friend. Agyam anak friend. Ngamjak amuno naragsakak to iti aldaw ti kalaysa. Rumbang lang ang maragsakan ka. Tama minsan lang ang mapasamak iti unos ti panagbiag mo ti kalaysa. Kuma no ni Mark ti mangikalay sa kanya. Hello, Ninang. Nakaawag kayo, mat. Kumusta kayo ditan? Medyo nabayag asan kayo nga imawag, Juan Barok, ado ti pakakumikuman mi ditoy. Kasi ka, kumusta ka mo't ditan? Nasaya atak mat ditoy, Ninang. Kumusta mo't dayta Jim? Ado ti umay nga ag-gym, Ninang. Itultuloy ko lattamat ti aglako iti agduduma a drinks, ta isupay. Juan Barok, imbes na mapandagumatang iti inumanda iti kwar, di talangan. Ninang, makainom ngamin iti agduduma a drinks dagiti mabannog nga ag-gym. Juan nga rod Barok, saan lang mo't adanom ti kayat da nga inuman? Ado pa iti klase ti drinks, akayat da. Ninang. Gayam, Ninang. Nakaurnungak mat iti basit. Nabayada kon ti tax ti sanikwa, kan toy gym. Sige, nasayat no kasta. Alangarod, kastapay, kat baliwak tumanan ti umawag. Bye! Bye, Ninang. Si kaman pa'y, ti umadan iti kalay sana, asaan nga excited? Saan ko mat apagayatan day ta akalaysa? Agtungtung palaklaeng kada papa. Tapno makalipatak iti tao anang lipat mat kanyak. Diyak mamati, analipatan na kan ni Mark. Patsyak nga da makagapo. Iso asaanan nga pakpakita kan ka. Saan ka di ang mailiw kanyak? Akas iti pan nakailiw ko kan kwa na. Uray mailiw. No da makagapo. Iso asaan kayong agkita? No kayat, ado ti pamuspusan. Ngam numadi, nalakat ti aglisi. Uray kumamat, no makontak mo, babaan iti cellphone. Indon umay abulanan ti kalay sayo ka ni Jared. Agsagana ka, tamapanta agpili iti kayat mo apagkawas. Da kayo latan, mama. Amoyo mat ti size ko. Di ka di umay agpili no anya ti kayat mo akawas? Ano siya kat pilyak tay kapintasan? Ipilyan daklatan, mama. Makita yung mat tinapintas. Ay, si kaman pa'y lati agkalay sa asaan ang magagaran nga agpili iti wedding gown na. Amoyo mat asaan ko apagayatan ti pan nakikalaysak, mama. Adday ta ka manen. Maawatam to ti amin, inton agbalin kamatan nga ina. Kaya't mo tinasayaat apagbanagan para iti anak mo. Agyaman kami amin kada kayo kakabsat. Hintayon iti pakaangayan ti resepsyon. Wan, intayon kakabsat. Intayo amin. Umisam ka mat Agpada kayo laang ka ni Jared, aday namo ti umisam. Anya nga tati klase ti biyag ko iti sidong dayto at tao. Umisam ka kit din, tadaag vid video, kan ada photographer. Alaman lang,
Di damad siguro madlaw apeke ti isam ko. Kasta umiisam ka. Saan ka ta nakapurpormal ka? Itan tanalpas ti kalaysa ken reception. Ijay tan balay ko ngagyan. Ha? Sige. Ang inta ko mapay alaan dagiti gargaret ko iti balay ni. Sanen, gumatang tan iti sabali. Aramatem to, numapan ka pumasyar iti balayo, dagiti gargaret mo ijay. Sayang mat dagay dyan. Kasano ko maasayang, kat jakmat imbaga nga ibalang mo. Ijay nan dagiti gamit mo, isupay awara iti balay ko. Kasano ko maawara dagiti gamit ko? Sika ka di day tamasabat ko? Si Kamot Gayam, Daisy. Kumusta ni Faye? Apay adi mo man laawagan kan mapanbisitaan. Nabayag apat padaanan na ka. At dalalaki anang saad kanyak. Inala dati cellphone ko. Kan binalaagan dak, asa anak kanong agpakpakita kan ni Faye. Nujak kaya titumangad iti barsa nga. Anya? At dadya pa nakapukaw mat di cellphone idi ni Faye. Anya? Atap ko nga ad akin aramid. Tapno maawanan kami iti komunikasyon kan ni Faye. Among ka di. Gapo iti sakit tinakam na. Imanugot ang nakikalay sa iti kayat ti dadakkel na pakikalay saan na. Anya? Nagikalaysan ni Faye. Gapo ta di na ka mauray. Nasakit tinakam na. Iso tinangidoron kan kuana tapno makikalay sa iti sabali. Ngam, naliday iti kaldawan ti kalay sana. Hello, Ninang. Imbag man ta nakaawag ka. Nay, apay agas lamalidliday ka. Ada ka di parikot mo. Ninang. Nadamag ko. Ngayon pa ikalay sada ti kaayan ayat ko. Iti may sabak nang. Kat, imanugot mo ti kaayan ayat mo nakikalay sa kasta ka di. Awan na aramidan na, Ninang. Idijak nagpakpakita kan kuana. Nasakit tinakam na. Isuan na pilitan na nakikalay sa. Anya nga rod ngaya. No saan ada kayo ti agkatuluyan. Katala, agsalukag ka. Tapno ada maipanakkel mo. Kat di da kan iroroman ti asino man. Uwan, Ninang. Ikagumaak ti agurnong. Kasta ti kasayaatan nga aramidam, Mark. Total, dakkel mo ti malalam dita, Jim. Mabayadam lakid diti buwis dagiti sanikuak dita. Kukwamon dagiti masapulam. Agyaman ako, Nay. Ninang. Hello, Gayam. Imbag man tayo mawag ka. Boring dito ayan ko. Nagkita kami ka ni Mark. Kat nasa una, nga da ka nang saad idikan kwa na. Kat inalada ti cellphone na. Kan binalaagan da ka no. Asaan nga agpakpakita kan ka. Tano saan kat tumangad iti barsa nga. Anya? Kasta ka di. Isumot lagayam asaan ang nagpakpakita kanya. Napanunod ko. Anay gagaran samot ti panakapukaw ti cellphone mo. Ha? Saan nga tangad da tao itilikodan ti amin? Nalabi da kas tagayam. Apay abinalaagan da pay ni Mark. Anya? Asino ti nakasaritam iti cellphone mo? Takas tatilangan. Lalaki ka di, ha? Jared. Masapul ngagtungpal ka iti amin na kayat ko. Anya ti kayat mo arumbang atong palak. Saan ka makisarsarita iti sabali a lalaki? Sumardeng ka iti trabahom, kat dito'y kalaeng balay. Anya?
Ngam sayang ti trabaho iti negosyo ni Papa. Uray san ka ngagtrabaho kat agbyag ka iti sidong ko. Anya ti amok, no damot lalaki mi jay. Inasawa nak kadi tapno ikulong nak dito'y balay mo. Asawa kan. Iso asaklaeng ti pagserbyam. Mapanak iti negosyok. Ket bantayam ni madam mo. Saan mo nga ipalubos a pumanaw dito'y balay? Sir, pagawirendak itinataengan. Adda reklamom? Ket tangtangdanan ka ngagtrabaho dito'y balay ko? Ha? Sir, bantayak ti asawa yo. Saan ko aparparwareng? Agsungbat ka kanyak na makarwar ni madam mo. Nangasawa, iti ibalod na. Ay, nagkalasan. Nanayunan kat ngarod ti trabaho. Apay aya nga ugalim ti agtanamitim no adda ibilbilin ko kan ka, ha? Adala na lagip ko, sir. Sige, tadapay aramidok ije kusina. Dita kayon, sir. Danga talaga da ito'y akatulong. Makapasuron! Apay ka diyan naliday kayo, madam. Ada ka di parikot? Apay nga takas to'y ti mariknak. Mailiwak matan ka ni Faye. Saan mat ngaminin nga umay ditoy, madam? Wan nga rod, may sa nga anak mi, ngam napanmatan iti balay ti asawa na. Ibagayo nga umay damot pumasyar, madam. Awagak man gayam ngagpayso. Ibagak nga umay da pumasyar ditoy. Nabayag nga minin adida imimay. Manipod na pa ni balay ti asawa na. Saan dan nga may pimasyar? Saan ka day, madam? Imawag ni Mama. Mapanta ko mamot sa rungkaran ida. Pagtaktakan lang ti amuyo nga agina. Ado ti trabaho. Saan aday tagpaspasyar? Ngambalay dagiti naganak ko ti papananta. Mailiwak mat kadakwada. Saan da pagrebangan ti mapan ije balayda? Dakkal ti inted ko kadakwada. Sakbay ang nagkalay sata. Arig na ginatangkan kadakwada. Anya? Ulitin man timbagam. Adda inted mo kadagiti dadakkel ko. Nalawag tinangag mo. Binayadan ka. Iso ana asawa ka. Anya? Diyak mo dayta. Ti amok kat inasawa nak gapu ken ayan. Saan gayam? Ta inasawa nak gaputag ka sa pulan ka iti babae. Katsika. Nakiasawa ka kadimat kanyak gapu iti ayat? Sumungbat ka. Diyak laim pag-arup nga dagayam inted mo kadagiti dadakkel ko. No saan ko nga inaramid day jay? Adayo ana asawa ka. Rupat kwarta. Dagiti dadakkel mo. Huston! Diyak kayat amang ganti bagbagan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy teseriya tayo ita alawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, uray agkadkad direk na ni Faye ang makikalay sa kan ni Jared. Napilitan da ito'y tapno malipatan na ni Mark. Iti may sangal daw, nagkita da Daisy kan Mark. Kat naamuan ni Daisy, tinapasamak, maipapan iti pan nakasaed, kan pan nakaala ti cellphone ni Mark. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluhan. Mata pobre, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Diyak impagarup nga dagayam inted mo kadagiti dadakkel ko. No saan ko nga inaramit ti kasjay? Adayo anak asawa ka kanya. Rupat kwarta dagiti dadakkel mo. Huston! Diyak kayat amang ganti bagam. Saan mo kayat amang ganti kinapod no?
Awan pa ka inaigak kadagita apasamag. Di damat siguro kinid daw day tangay bagbagam. Uray di da kinit daw, ta inawat damat ti inted ko. Ibuy-buy mo, tinalpas mo nga inted. Nasaysaya at kumalangarudan ngayon sublida. Madam, bilin ni sir asaan ka kanu arumwar. Anya, pinabantayan nak ni Jared kunam. Wan, madam. Iso asaan kayo arumrumwar? Tasyak kanu ti agsungbat kan kuana na rumwar kayo. Talaga asaan anasaya at ti ugali ti among mo. Apay nga ron anak asawa ka kan kuana. No di mo kaya ti ugali na, madam. Saan ko nga amo ti kababalin na? Itala ang anaamwak. No amok ko ma, adayo nga insagmak ko ti bagikan ko na. Naimbag na nakaawag ka, iha. Apaya saan ang maawagan ti cellphone mo? Sungbatan dakman, mama. Inla ko kadihin ni Jared. Ha? Anya ka di ti sasawumon? Anya nga inlako? Dahil timbagbaga na, mama. Sa anak ka no anak ni asawa kan ko na. No saan aga po itiintan na kada kayo. Ti inted na katigagangay adori nga ited ti lalaki ti naganak no ikalay sana ti balasang. Imbaga na arupat kwarta kayo kano, mama. Anya, imbaga na ti kastakan ka. Nagalas mo't gayam ti ugalin day Jared. Di nakpay parwaran dito balay. Manangimon pa'y, mama. Anya? Apakasta tila nga manasang to taksi kalor na. Imawag itay ni Faye. Imbaga na asaan ka no aparwaran ni Jared iti balayda. Kan imbaga na pa'y nga inlako ta kano ti anak ta kan kuana. Anya, nakalasmot gayam ti kababalin da dyan laad. Wen nga rood, ti pa'y kat ni Dakes, kuna ni Faye aman nangimun kano day jay a Jared. Ay, dahi tatima din. Kaalasan nga aramid ti agimon nang runa no nalabas. Amo kung ti agmaneho, tain sa mirak tinagadal iti driving. Gumatangak man kidni, iti uray sigunda mano alugan ko. Imbagla pagluganak, no adda papanak. Ay, imbaglakit din, taado ti parokyano iti gym. Ay, naggasatakpay laang, uray kaskasano. Sir, imbag ta simmangpot kayon. Adda ngamin imbagan ni Madam Faye ang masapul amamuan nyo. Anya timbaga na? No amo na kumakano ti kababalin nyo, kat adayo kano anak ya asawa kada kayo. Anya? Apaya na sa una dayta. Imbagak ngamin asaan arumrumwar, ta pinabantayan nyo kanyak, sir. Anya? Talaga adang nga kanya. Ha? Apay ngamin nga imbagam a pinabantayak. No di ka katdang nga. Danga akano, kat pudno mo't a pinabantayan na ti asawa na. Rugyam manen ti tumanamitim ako nak. Ah? Just ke kamat. Hello, gayam. Imbag ta nakaawag ka. Awan pulos ka sarsaritak dito eh. Adda akla ang itiunag ti balay ni Jared. Di ka din sumrag dito yung opisina, gayam. Di ka matanong mo, may. Di na kaya't nagtrabaho ak. Nakakulungak latan dito eh. Kaya't ko tagtrabaho ta maboring ak dito eh. Ingkag pa siya, tapno saan ka maboring, gayam. Di na kaya't taamangan ka no makisin narakak iti lalaki. Ay, unay matan. Diyak mo, akas tagayam kakiting ti utak day ta asawam. Nasa umon gayam. Talaga anak kiting ti panagpampanunot na. Misamat, Mark. Ti dumsag iti kotse. Mark! Sika ka di? Daisy, agpaspasyar kang agmay-maysa? Anya ka di ti trabahom ita. Kasla asinsado ka mata. Kwa, adda ngamin iman manehar ko a gym, iti tenga ti syudad. Awan ngamin daninang kong akin kukwa. Iswa, siyak ti caretaker da.
nagsingpot-mat day ta anina, tapabuludan na kapay iti kotse. Ha? Ay na. Ko-check data. Ano? Segunda mano laan, Anya? Ay, imbag man. Asinsado ka na talaga, Saan mat? Huwag gayam. Kumusta mat ni Faye? Saan apagtrabahuan nila kay na? Kaya't nakin agkulkulong lang ijabalayda. Kin manangimon pa'y kano? Anya? Dayta ka diti pinili dang iti dadakkel na. Apaki asawaan ti anak da. Mailiw ako ni ti anak ta. Ngam di damat la umay pumasyaran di ti balay. Orasak nga rod. May kawa kay ti kaawan na di ti balay. Intantuman ket di pasyaran iti balay ni Jared. Unsa. No sanda ama ka umay, datan ti mapanijayan da. Kaano tangarod amapan? Ipalpas mi pa di samsambot mi a project mi. Medyo madingamin di pasdag ti may sa negosyo. Ay, manipod awan dito iti anak ta. Nalidayan to'y balay. Dayta man lang nagselselfonan itinagmalam tinararamid mo. Apay adinak palubusan nga agtrabaho, tapno addamat pa ka kumikumak. Addaak matlatta dito nga agmalmalam, kaslaak labalod. Mga no da sa baling aramidem, no palubusan kang agtrabaho. Sana bale, ipapay ko matamin na masapol mo. Waya-waya ti tarigagayak, Jared. Saan ko akasapulan ti kinabak nang mo? Di ka man aginti di. Agbiag ayat ti tao, no sana baknang. Apay anagado dita ti awan sa nikwa, ken kinabak nang da. Ngam naragsak da iti sidong ti pamilyada. Di nakman pagkatawan. Isakit mo, dagiti mamirmiraot at tao, ha? Amum ayamat katawa. Anya ti kunam? Adda dagiti mamirmiraot a naragsak tanawayada. Saan akas labilit a nakatangkal? Nena, intaman iti kwarto ni Faye. Kasla kayat ko makita dagiti gamit na. Isubliyo ka din ti cellphone na, madam? Saan mo man anak-dakamatan ti may papan iti cellphone ni Faye? Balaagan ka. Dakos ka di, numadakama ti cellphone na, madam. Kaamam day tangiwat mo kunak manan. Anya nga ro ti aramiden tayo ti kwarto na, madam. Kayat ko lang ang makita dagiti gamit na. Saan ko nga mina na makitkita di anak ko? Iso at tilaangan gamit na ti nakitaan. Padasak man nga i-search ti Facebook account ni Faye. Kumusta man mat? No kasano ti addaan iti asawa. Uy, busy ka launay dito cellphone mo, Di nakpay nadlaw ngay masidag. Si kamot gayam Daisy. Apay adyak mabiro kan ti Facebook account ni Faye. Binaliwan na tinagan na iti Facebook. Nalabas ti imon nila kay na. Kaasimat nga rod ni Faye no kasta. Intun kwan. Anya nga intun kwan? Anya ko mati aramidam? Awan ti aramidag. Ngam ad amaya dayo tirik na ni Faye kan kwana. No kasta ti aramid na. Dayta ti mariknak kan ni Faye. Gura ti marikna na iti asawa na. Imbes nga ayat. Ni Marag, adda chat na kanyang. Basagan. Kumusta kan? Sorry no di ka nasarsarungkaran. Idi kwan, naamuak nga damat gayaman asawa. Oh, replyak ti chat na. Napnapanam ka di. Nabayag akailiw ka. Ngam di ka nagpakpakita. Isan ko. Uray ka iliw ka. Saanan ang mabalin nga agkita tamark. Ta sa anak matan na anawaya. Sorry, tadi ka na uray. Sikapay lang tilinaon ti puso.
Ayan ni Faye. Saan ka di arimrimwar? Adda samat ijay kwarto yo, sir. Masiguradong ka di asan arimrimwar? Jak ammo idi madama ti dalos ko, sir. Jak mo't makadalos, no isula ang tisip-siputak, kuno kita. Peste! Saan anasaya ti panagsungsungbat mo Just ka? Nasaya at mo't ti sungbat ko, sir. Da kayo mo't ti agong ungat. Ay, nasaya at kaditi kasta. Aglisi ka itidalan ko. Anyaman nga tang tinaknakan na. Takla at ngagpungpong to ta si Mangpat. Hoy! Di ka man tumanamitim dita. Just ka. Kanayon kalakas ta! Kunam siguro asan ko nga mo nga takachat mo alalakyan niya. Anyaman ti sasawa mo. Tapno amom. Nakasynchronize data messenger mo iti messenger ko. No addaman nagchat kanya, aging galaang ijay, ta sa anak mat arumrumwar. Ngam no makarwar ka, sigurado ang makisinarak ka saan ka di. Kasta ka di ka ba ti panagkitkit ang kanya? Saan ka man nga gindadalos? Ammom ka di nga iti kasta nga aramidam. Ad-addang umadayo tiriknakken ka. Apay nga inapot mo ti barukog mo. Nasakit ka di. Wala ron. Bigla mo na nagsakit. Mapantay ti doktor. Naimbag tama sigod. Hamangan na niya daytan. Ay, bang driver, tulungan na kalumukan ito kasi marikata na. Mabitla nga ron tayo nakayaban. Agtugaw ka pa'y dita. Ikan, saan ka na sumana ulit at marikata na koon? Hello, Ninang. Kumusta kayon? Nasaya at mat, Barok. Imawagak takayat ko ang mamuan. No, mayat mat lang titaray ti Chim. Ninang, umad-ado ti parokyano. Saan yu pagdanagan ti pagbayad ko iti buwis no panagbabayad tumanen? Agyamanak no kasta, Barok. Imbag tada ka dita nang italkan mi iti amin. Kabayatan ngawan kami dita. Siyak ti rumbang agyaman kada kayo, Ninang. Limag ang tibiyag ko. Manipod impamaniharyo kanyak ti Jim. Nasayat nga rod no kasta. Hala nga rodan, lalaingam akanayon. Iti kasta, at dalata mapastrak mo. Ninang. Hala nga rod, agad anad ka akanayon. Kastapay, umawag ak tumanan. Bye! Bye, Ninang. Hello, gayam. Nakaawag ka mat? Among ka di, nga intaray ka nun ni mamam ni papam iji ospital? Anya, taapay. Anya tinapasamak. Na-aksidente ka di? Sakit ka no ti puso gayam. Dayta tinaamuak. Gayam ko ngamin ti maysa kadagiti nurse ijay. Inawagak, idinamuak nga intaray da ijay ni papam. Kat, kumusta itan ni papa? Nakakonfine ka no mat gayam. Saan matunay ka no delikado? Ngam kasapulan na ka no, tiin na. Anya? Apay akas lagrub-rubwat ka. Papanam ko ma. Adda ka nun ni papa iti ospital. Kayat ko ang makita. Pinalubusan ka kadi amapan? Kayat mo asawan. Pati ipapan ko ijay ospital. Iparit mo. Anya ti amok. No adamat ka sinarak mo ijay. Agpeles ka ta sumurot ka. Tapno makitam amin apapanak. Kayat ko lang ang makita ti amak. Nabambannog ka nagapo iti trabaho. Awan ka di ti konsensyang. Amak ti mapan ko kitaan, Jared. Pangasim ko mamat tapalubusan na. Buisit kit di. Nabambannog da tao. Ngam sabali ti isam samiram. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Mata pobre. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakagatang ni Mark iti segunda mano a kotsena. Kabayatan na, nakarik na iti iliw, dadunato kan Lorna. Manipod awan ni Faye iti sidong da. Iti may sangal daw, kalaat ang nagsakit ti barukong ni Donato. Isu nga intaray da adagos iti ospital. Mapan kumamat sa rongkaran ni Faye ti amana, ngam saan a pinalubusan ni Jared. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Mata pobre, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nabambannog ang naggapo iti trabaho. Ayan ka di ti konsensya. Amak ti mapan ko kitaan, Jared. Buisit kit di. Nabambannog da tao, ngam sabali ti isam samiram. Awan parikot no nabanog ka. Agina na ka, tamapan ko kitaan ti amak. Tapno nawaya ka amakisin narak iti lalakim, kasta ka di. Papay, no makakita ka iti babae di tarwar, adda aramidam kan kuana, tay pagarup mo ang kasta ti aramidan. Alaman langan, kadwaan kan amapan, ngam mabiit talaeng, salpagkit di. Anya ti napasamak, mama. Anya ti ko na ti doktor. Imbaglakit din ta nakaumay ka, iha. Ayan ti asawam. Adda di tarwar, mama. Di nakpalubusan nga umay, ngam impilit ko ti umay. Iso akin adwan nak. Apay, di nakapalubusan kat amam ti umay mo pasyaran. Amangan kanuno makisin narakak iti lalaki. Anya, nalabos mo't daytan. Wan nga rod, mama. Iso akagurgurak. Anya mo't dayjay nga impaasawa yo kanyak. Siyak ti agtutuok iti danana. Di nakakadikab-kabilan. Saan pa'y matkit di, mama? Ang anya ti amok ngay. Ngam no'y ti kasjay akababalin na. Ipapilit na ti sospet sana. Ngam jak mo, amangan no kabilan nakto. Apay ang nagbayag ka di taunag. Amom nga adak dito'y ruwar nga agur-uray. Apay ngamin adi ka imunag. Ita, agreklamo ka. Amom makasapulak ti na. Nagbayag ka lakit din aya. Imuna ka kuman no di ka makauray. Tapno maaramid mo ti kayat mo, kasta ka di. Ti makilalaki manan? Nalabas ka mat? Ha? Kagurgura ka, Jared. Hala, agawid tan. Darasam, tapno makadanon ta adagos ijay balay mo, apang ikulkulong am kanya. At to'y tibalon niyo, madam. Mangan kayo, unta napudot pa'y timakan. Kasladyak makapangan. Maditirik na kiti imbaga ti anak ko asasaad na itibalay ni Jared. Adong agpay so ti kwarta na, ngam awan pulos ayat iti puso na, madam. Kasano nga tayo matulungak ti anak ko? Nasingpet ni Ma'am Faye, ngam saan anasaya tinagbanagan na. Kaasipay ti anak ko. Makitak ti kinaliday na itisidong ni Jared. Madam, tipod no aragsak, ket saan apulos amagatang ti riniw-rew apirak. Oh, kasano nga rudan ti anak ko? Agnanayon ka di akas jay latan ti sasaaden na itisidong ni Jared. Dita ka di payagawid. Makapatuok nito'y. Agas amin ti maangot. Maiparit kan ka ti agunget. Agbanog kan ma-stress. Iso asan at tila mapampanunot mo. Ayan ngayon ni Faye. Apayan di mo kanuan nito'y. Private room man to'y ayan ta. Nagawid dan. Tainuray ni Jared di tarwar. Nagbati ka man ani Faye di hospital. Ita laang mait. Tsakim pagaro. Akas di gayam da ijay a Jared. Kakaasi ti sasaadan ti anak ta iti sidong na. Ne, apa yun dun ato? Nurse! Nurse! Madmadi pa'y tirik na ni sir. Makapadanag ngamin timbagayo, madam.
Ad-addan ang nagsakit ti puso na. Ay, nagrigatan na ya. Diyak matan nalapdan nga imbaga ka ni Donato ti sasaadan ni Faye. Un nga rod, madam. Isu akas jayon tinagbanagan na. Italimang ko kadilatan iti kaunggak ti danag kan sakit tinakam ko. Anya pa'y ngay, no di kasta, madam. Imbag ti kasjay, ngam ti dakdakas ti mapasama kan ni sir. Nagrigatan ti kastoy. Kunami no pagimbagan ti anak mi ti panakiasawa na iti baknang. Ngam saan tapagdaksan na ba't gayam? Mamati ak. Asan nga iti amin nagundaway kat nasaya ati itdan ti pirak, madam. Hello, Ninang. Imbag ta imawag kayo. Damagag kumano, nakabayad kan iti buwis, Mark. Ninang. Mabit lang, Tapikturak ti resibo. Taisin ko kada kayo. Halaman nga rod parok, kastaman ti aramidam. Mabit lang nga ron, Ninang, Inagpayalaan ije kwarto. Inkabil ko ngamin ije pangikabkabilan yu iti papeles. Wan, barok. O sige, agurayak. Sige nga rod, Ninang. Hello, gayam. Itaman pa'y nakaawag ka? Kinabil nak ti asawa. Sakbayan na pa nagtrabaho, gayam. Taapay akin habil na ka. Saan arumbang day nga aramid ti lalaki iti asawa na? Saan aron pa nga ibagak dito cellphone ti makagapo? No nga pa yung kinabil nag. Sa dista ni Jared. Sana na nasaya at day tagayam. Pumanaw kan dita. Banbantayan nak ni Violi ang katulong na. Kabutang na ni Jared. Iswa di nakmat palubusan na pumanaw. Padasim tagparayat dito'y cellphone ko. Taisot ipakita ka dagiti masaknan. Tapno matulungan da ka dita. Saan ko ang may chat? Tanang kasing ti cellphone ko iti cellphone ni Jared. Anya? Imbag ta nakita ka dito'y. Agpapaarayat ni Faye. Takinabil ka nun ni Jared. Jakmat mabalin nga ibaga kadagiti dadakkel na. Takaruruar ni papa na iti ospital. Ang mga numa-stress kat kumaro ti sakit ti puso na. No agpapaarayat dita cellphone mo. Ingka ipakita ka dagiti pulis. Saan ang makapagpaarayat? Ta nakasynchronize ka no ti cellphone na ka ni Jared. Numakapan ka iji balayda. Ilibas mong ito dayto a cellphone. Adda SIM card nanday ta. Saan na nga aramatan ti cellphone na ang nakasynchronize iti cellphone ti asawa na. Makapanak nga ta iti balay ni Sir Jared? Iranam nga awan ti asawa na ijay. Darasam, ipakitam ka dagiti pulis, ti chat na nga agpapaarayat. Tapno mapan dagiti pulis ije balayda. Kumusta ti riknam ita? Kuna ti doktor, maiparit kan ka tinaingal a kape. Sapay nagingal ti kapem. Amin mo't lakid din nakayat ko. Isu ti maiparit. Anya lang arudan nga iti mabalin. Ano madimot nga rod kan ka ti kasjay. Imbag kumamat aramda dito ni Faye. Apagbiit laeng idinapan iti ospital. Taggaganat mo't ngamin ni Jared. Sinalpag ta siya, Jared. Namukla kumakas siya iti kababalin na. Saan ka na agpuntot? Day tapusom. Agpaison samat timbaga ni Faye. Anayanak day jay idi madamati gurood. Ada ka mat dito yung nga agsagsagad. Imbag ta nakaumay ka dito'y kayam. Impambar ko ijay katulong at tulungak nga agsagad. Iso a pinarwarnak. Napan ijay sian. Kartagam nga alaan day to inted ni Mark ka cellphone. Iso ti aramatam nga agpaarayat. Agyaman ako na kan kagayam. Ni Mark ti akin nakam dita. O sige, inakon. Amang ano sumangpot ti asawam. Delikadon. Ilamang mo day ta cellphone. Sige, taumunag akon. Sikat ti ichat ko dito eh. Agpaarayatakan ka. Da kayo mati masabat ko, madam. Adarumbang amaamuan niyo. Anya ka di day chay, palasang ko. Naggapuak iti balay da Faye.
Inted ko ti cellphone nga inted ni Mark. Tapno iso ti aramaten na ngagparayat. Agparayat? Di ka maawatan. Lawlawag man ti bagbagam. Iawag ko kuma. Ngam amangan numangag ni sir. Kat ma-stress. Delikado, madam. Ibaga mo no niya dayjay. Ada ma-stress ak no di mo pala ibaga ti ibagam kuma. Agpapaarayat ni Faye. Takinabil ka no ti asawa na, madam. Saan yung ibagbaga ka ni sir? Tada kami ka ni Mark ti makaam mo. Kasla ka madlapusan at di makaanak. Tumakter tumugaw ka. Wala ka niti mapaspasamakan ka. Ako, ada ngamin naamuak di tarwar. Ngam sana rumbang amamwam. Apay ko maasa na rumbang nga mamuak. Diyak man amo kada ko ada. Basta delikado ka naman. Adda ang may stressak. No di mo pala ibaga na itakong kuna madelikado. Na imbag pa yan, di mo lang man imbag pa ka. Hanya nga tayo ti aramidan ta. Mariribukan ak launay. Anyang arutay ta. Ipagamatap na mo. Saan ka nung arud amabalin nga ibagakan ka? Saan nyo ko mga imbagakan ni sir? Ngam apay nga imbagayo, madam. Diyak mo't nalapdan nga imbaga. Idi agbalawak. Naibagak mo't gaya mon. Ad-damot lang aro din ang mariribukan ni sir. Diyak man amo. Taga po itidanag ko. Nailawan ko mo't nga imbaga. Imbaga, no saan ang ma-stress ni sir? Inikan nyo kat nga rudan iti pakariribukan na. Madanagan ak ngamin iti imbaga ni Daisy. Anakabil ka no ni Jared ni Faye. Ay, di pa'y lagawid ditoy. No naranggas mo lang ti asawa na, madam. Pinabantayan na nga rod ka no iti katulong da. Iso asaan ang makapanaw ni Faye. Langag ko ti saritaan nyo kanine na itay ija kusina. Di amo nga dakit tiruangan. Nun angag mo, anya nga rod tinasaya at nga ramidan tayo. Gwardyado mo't di anak tayo balay ni Jared. Masapula pasaran ta di anak ta. Amon ta no apay akinabil ni Jared. Maiparit ang kabil iti asawa. Ngam kabaalam ka di. Mga nudakas mo ti mapasamakan ka. Kabalak. Saan mo tan ngagsaksakin ti barukong ko? Manipo na gag-agasak. Kaano nga rod ti ipapantay di balay da? Inton bigat matlaang. Mapantay di balay da. Anyangay, Daisy. Ada ka din chat ni Faye nga agpapaarayat kan ka. Awan pa'y. Amangan no saan pa yan na ikan iti gundaway. Bambantayan nga minti katulong amin agunay na. Imbaga, tanayra na nga adda iti CR ni Jared idi napanak iti balayda. Padaanam nga roti chat na. Tapno iso ti ipakita ka dagiti pulis. Tapno maarayat tayo ni Faye. Nulakit di maikan iti gundaway. Agchat day jay. Nadlaw ko pa'y tilimitam iti takyag na. Kasanon, no kabilan namanan. Day tati saan tayo nga mo. No kumamakalibas, mabalin na ti agdirit sa iti pulis nga agpaarayat. Diyak makatyat. Manipod si mangpet da ito at tao. Diyak mabalin nga irwar ti cellphone nga inted ni Daisy. Anya ti tantanamitim mo dita. Agpada kayo iti katulong analaing agtanamitim. Agkarkararagak. Asapay la ko matagbaliw ka. Anya ko matibaliwag. Rason mula dayta. Makaalis sakit di ti agtanamitim. Inalisan na ka ni Violi akatulong. Nasaysaya at ang tagtanamitin. Ngamtikas kan ka anaranggas. Mapantan ni balay ni Jared. Intarumaot. Rumaot? Ay, di ka gararamid, Donato. Balay na day chay. Kasanuno idarum na ka iti trespassing. Inta sarungkaran ti anak ta iti balay ni Jared. Mga no ang pungtot kay jay. Day tapusom. Makamuditan. Basta sarungkaran ta ti anak ta.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti serye tayo itaalawas na napuluhan. Matapobre, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas na pauluhan. Matapobre, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Intas sarungkaran ti anak tayo di balay ni Jared. Ang mga no agpungtot ka ijay, kat day tapusom. Makamulitan. Basta sarungkaran ta ti anak ta. Liklikam nga ron ti agpungtot. Ang mga no si kamot ti arayatan mi ijay. Ikagumaan ta nga alaan ni Faye. Yawid talangan. Day ta kumamot ti ibagak. Iyawid tan ti anak ta. Mapanta nga ron. Sapay awan mo't di sinalbag ang driver. Kapilitan na siyak kag maneho. Anyangay, Daisy. Adda ka din chat ni Faken ka? Awan pa'y nga rod. Nagawid lakit din ni Sir Jared. Iso asaan anaikan iti gundaway ngagchat. Sinalbag day at Jared. Kaslasaan alalaki, tagkabil iti babae. No apay mo't nga minakasdya day a tao. Saan nga min akayat ni Faye? Tadi na ammo ti umisem. Ngam napilitan dya tao. Kasladag iti dadakkel na mutla ang tinangisagmakan kwa na. Kaslakastan tapinilit da anak asawa ti anak da ka ni Jared. Ti dakas na. No tinaganak, ti agpili iti asawaan ti anak da. Pudno day ta imbagam. Itatakas dya tinagbanagan ni Faye. Makonsensyada matlang ata. Itaman pa'y adi ka mapan agtrabaho? Kayat mo apumanawa? Tapno maaramid mo, ti kayat mo, ha? Di mo ka di ammo a Domingo ita? Diyak pa yan ammo ti aldaw. Gaputa saan akong amang opisina. Weekend man, no weekdays. Kasla parehas lat na. Adalat tamat rason mo. Ibagam kit di, adi mo maaramid ti kayat mo. Iso akay kayat mo, no awanak. Imbagtang mo. Diyak lakit nga ron makadyang. Tamakitam ti cellphone nga intan ni Desi. Oh, anya manan ti tantanamitim mo. Awan, agdardaragudug ti tiyan ko. Iso ama panak ijay CR. Ang mga nuumay nakpay bantayan ijay CR. Ilak ko ti kwarto kan CR. Tapno saan ang makaunag. Agtyatak ni Daisy ijay unag ti CR. Adatan iti batog ti balay ni Jared. Apag iso nga inlukat ti katulong ti gate. Adeta, nakita na tan. Anak ka didita ni Jared. Ay, adda, sir. Ngimsan kayo pa'y nga umunag. Inak pa'y ibagakan ni sir nga adda kayo. Anya, apay masapol palangin kay pakada. Ay, kasta nga min ti patakaran ni Sir Jared, sir. Ay, masapol nga ipakaamukan kwa na ti umay asa nga ilay. Sakbay ang makaunag. Ay, aguray kayo labiit dito'y sir, ma'am. Na, nagalas ka ti ugali dagitan. Di na tapay pinaunag. Tala nga mapasamak iti biyag ko na ito iya. Ti sandak apastrakan iti balay apapanak. Ay, sir, at dadagiti dadakkel ni Madam Faye di Tarwarte Gate. Kaya't dati umunag. Ngam saan ko pa'y apinaunag ida. Nasaya ti naramid mo. Ala, ingka ibaga nga awan kami kini Faye. Ibagam adapan kami nagpasyar. Nagpasyar?
Kat no adda kayo mat ditoy, sir. Tung palam ti imbagak, no di mo kaya't adakas ti mapasamakan ka. Ay, Ala, nayunak ti sweldom, no mapapanaw mo dagita at tao. nayunan nyo ti sweldok kunayo, sir. Wen, iso adarasam, tama nga nurumar ni Faye di ta CR. Makita na, nga dadagiti dadakkel na. Makita dan tumat ti limitam iti bagi ti anak da. Ay, matungpal, sir. Pasensya kayon, sir. Madam, jak na puutan arimwarda kanugayam. Napanda nagpasyar, kunati kadwak akatulong. Nagpasyar? Agpaiso ka diti ibagbagam. Agpay sula unay, madam. Agsubli kayo kanon umay alawas, taaddadanton. Sa dino ka no ti nagpasyaran da? Day tati saan ko nga mo, madam. Ay, amang ano, nagturda pa ijay Hong Kong. Wano, ijay Singapore. Anya? Kasla sa anak amamati iti ibagbagam. Ay, pasensya kan, ma'am. No di ka mamatay. Ay, irikap kunday to gate. Tada ngamin aramidag, madam. Intando na to. Awan mo't gayam ti anak ta ditoy. Pimanaw da ka din, dagita disturbo. Wala, sir. Imbagak anapan kayo nagtor ijay Hong Kong. At damot gayam utak mo. Ato'y tinayan ti sweldom ako nak. Ha? Itadyo kanyak day ta sa nga ribo, sir? Wen, tama gusto ak ti inaramid mo. Pimanaw dagiti disturbo. Kat di da nakita ti limitam iti bagi ti anak da. Mayat nga rod ti imbagak. Anapan kayo ijay Hong Kong, sir. Talaga amayat. Kayat kulaunay. Hello, Ninang. Apay ka di, Mark. Madlaw, analiday ka. Diyang amin kaayan ayat ko. Pinilit ti dadakkel na nga ipaasawa. Agpapaarayat, Ninang. Apay nga agpapaarayat. Kat, ay ayatom ka di pailaan. Oo, Ninang. Saan namot abasol ti pan nakiasawa na. Ta pinilit dagiti dadakkel na. No ada maitulong yo, ay katulungan yo. Oo, Ninang. Maasyanak kan kwa na. Ta di ka no kalay sana kat naliday. Ay, madingamin. No tinaganak ti agpili iti asawaan ti anak da. Oo nga rod, Ninang. Kat kasta tinapasamak iti ayayatak. Ne, apay na insardang mo ti lugan. Kat addata iti tenga ti kalsada. Maulaw ka. Apay ka di, sir. Anya ti mapaspasamak? Mark? Sika ka di dayta? Madam Lorna, da kayo ka di. Apay asin mardang kayo iti tenga ti kalsada. Maulaw ka no ni Don Ato. Iso nga insardang na dito iti lugan. Mabit lang nga rod, madam. Ta ipaigid ko tilugan ko. Madam, apa yan? Nakakidamot na ni sir. Mabit lang, ta idandan ko. Siya kung ti agtugaw iti driver's seat. Siya kung ti agmaneho, tamapan tayo di ospital. Bueno, sige. Ipan na kami laangan iti ospital, Barok. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasama ka ni sir, madam. At data yung dito batog ti emergency room, madam. Umayin dagiti nangawit iti stretcher. Iso ka din day ta sumungat, Barok. Uwan, madam. Ay, naagyaman ako unay. Ipandan iti emergency room ni sir, madam. Urayin niyo langan. Ta urayak mat, no adamanan ti chat ni Fay nga agpapaarayat. Adan chat ni Faye. Agpapaarayat nga agpaiso. Nasayaat no kasta. Ay kung gayam. Nasalamaak dagiti dadakkel ni Fay iti kalsada. Impan ko iti ospital ni sir. Unay mat lang arudan, tagigiddan ti parikot da. Kaduan ka Jefferson to. Ta ipakitam day tatchat ni Fay nga agpapaarayat. Intang arudan, barang agunayan dagiti pulis, ket mapanda iti ayan ni Faye. Ala, mapantan. Patib karam ti pakinakam mo.
Saan ka pa iluyos iti danag tapno matulungan ta ti anak ta? O sino dyan ang tulong ka na ta? Kas nang nangag ko tinaga na Mark. Ni Mark asigod akayan ayat ni Faye. Idiin nyo nagdaka iti emergency room. Nagdardara sa pimanaw. Taarayatan da kano ni Faye. Kudakon ka. Ulbod nga ron da iya katulong. Imbaga na anapanda iya Hong Kong. Talaga nga minadyak mamati ang napandaadagos iya Hong Kong. Kasano nga ron ti panangarayat ni Mark ka ni Faye. Mapan nga ta iya balay ni Jared. Adatan ditoy, intan ipakita ti chat ni Faye. Sapay kuma, taaksunan da adagos. Adapay matkit di boses na di tangag pakpakaasi. In record na, sana in forward kanyak. Saan mat asyak tinangi record? No di kat iso a biktima? Sapay la kuma, tamapan da adagos ije balay ni Jared. Wan kumaa. Adala ko maamuta dito'y presinto. Tapno agpakpakaasi taken kwa na. Sapay la kuma, taaksunan da adagos da ito'y. Apay, asino kayo? Taon mo nagkayong matlatan iti gitmay. Karaman kan sa mabalod. No di mo pa ila irwar ni Faye Morris. Ha? Mabalod? Ay, sana. Apay ko maakaraman ak ngay. Tila ang amok ati ibalod yaw. Isurom nga rod kayan ni Faye. No di mo pala isuro, karaman ka mabalod. Ha? Ay, sige, intayaw. Inkulong ngamin ni Sir iti kwartuda. Tapno saan ka no apumanaw. Apay amasapol pa nga ikulong na. Ay, kuna ngamin ni Madam Faye nga agawid. Iso nga inkulong matan ni Sir Jared. Apay akaduam da kita pulis, Violin. Damagan nyo kadakwada ano, apay nga imay da, sir. Inkulong yumot ngamin ni Madam Faye. Di kailan nasyan kan kwa na. Anya ti kunam. Umay da arayatan ni Faye, sir. Isuro yo kuman ti ayan ti kwarto yo. Tanasao ni Violi nga inkulong yo kano iti kwarto yo. Sinalbag ka, Violi. Insagmaknak! Kasanungay nga insagmak kayo. Kada kayo mat tinang ikulong ka ni Madam Faye. Saan mo't asyak, sir? Kot in da aktipan nakatiliw ni Jared. Taadda ka amis mo ijay ang nakita dagiti pulis ang nakakulong. Agyaman ako na kada kayo, Mark, Daisy. Imbag, tadaintad ni Mark a cellphone nga inaramat mo ang nagchat. Isumat inaramat mi ang nagkamang iti pulis. Pakawanan na ko, Mark. Kunak no nang lipat ka, iso adi ka nagpakpakita. Naawatak ti amin, Faye. Imbagak mat ka ni Daisy tinapasama kanya. Kat amok nga indanon na kan ka. Iti inaramid ni Jared kanyak. Paibalot ko. Kani pagnakmatan ti papeles para iti pan nakawaswas ti kalay sami. Ala, intayo nga rodan iti ospital. Amangan no agdanda na gandag iti naganak mo. Mama, apay nga kayo manan dito ospital. Idinaggapo kami iti balay ni Jared, tasarong karanda ka. Di na kami pinaunag. Tanapan kayo kano iti Hong Kong. Anya, napan kayo iti balay ni Jared. Agawid kami kuman. Idinaulaw ni Papam. Insardeng na ititang ati kalsada. Imbaglaangan tada ni Mark. Iso tinang tulong kada kami. Saan ka di nga uray mamirmiraot ako nayo? Kat nabak nang mati pa nagpuspuso na, Mama. Naamiris mi nga roday ta iha. Ni Jared ti pinili mi. Ngam saan ba't gayam ama ikarikan ka? Itata nakabalo din ni Jared. Ipagnak ti papeles para itipan nakawaswas ti kalay sami, Papa. Andakan ka na iha. Saan mo napakibiyangan no sino tayo term? Sa anak mo't siguro ang makabasol. Tanapilitan naklaang mo't anak ikalay sa kini Jared. Kan inabuso na kumat, Papa. Nakaamiris kami niha. Maligayam ti mata pobre, akas ka na kami.
Oray pobre, no baknang tipuso na, akas ka ni Mark. May mayat, ngam tibak na ngawan mo't puso na akas ka ni Jared. Saan kayo kading agkad-kad? Numawaswas ti kalay sami. Kat agsinubyan kami kini Mark, Papa. Wali ha. Kitagkidawa kiti pamakawan ken ka, Mark Barok. Tao tayo lang agkamali, sir. Ti importante, kat nakaamiris tayo. Taday tati kayat ti Apo. Pudno ti imbaga ni Lorna. Anatak nang kanabak ng tipusom, Barok. Nag-aasap ti anak ko, nagkatuluyan kayo. Manipo dita, saan kami ngagbalin ang mata pobre, iti padami at tao. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas na napauluan. Mata pobre, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Mary Jane Castro, Virgie Paglay, Roger Ramirez, Jonah Rebutazo, kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. El Oro con Sangre! Tinapalabas at dalimabas at ulisan itinagsardangan da binito apasat ti kabakiran apag palabasan da iti rabi. Ditamatan tinangrugyan nila kay Uset anagistorya. Nalagit tila kay ti adu naglabasan na edi panawan ti gubat ti pagilyan. Nalagip na ti may papan iti grupo amaw awagan iti hukbalahap. Ag grupo dagiti kumong kontra iti gobyerno. Iti agleplepasan ti may kadwa agubat iti sangalubungan. Nagdengdengod ni Benito ket kinunana amay sangarod ni Don Esteban kadagiti politigang ganat amangad adipen kadagiti Pilipino. Napaisem nila kay Josep tamuna ti kinapudno. Kabayatan na napan ni Doña Agusta iti Villa Gabriel. Amuna talaga amasikugen ni Lolita. At nagsarsaritaan da kini Pedrita, ti mabalin ang mapasamak inton sumangpet ni Don Esteban. Iti sabali apagilyan, nasarakan ni Don Esteban dagiti mapa akayat na makita. Nalaus ti ragsak na, gaputa si babaligi iti panagawid na. Itagagayem, denggan yu tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Sana ka, Agrilo. May sa asalang day di na imula iti rabaw tinaikali a kinabak nang. Wan, bitan saban dati na kaikalian dagiti balitok. Ha? Dusa agak. Oops, Nasamak ka. Kitak day taapon ti salang. Amangan mo isang kaday di na imula. Hindi maturod kayang tipon day taa. Kastangatan ti kadak kanda di na imula. Day ito ingatan. Por Diyos, anay ko. Kasya nag-apo. Naunag nga apot na ito'y nakatinagak. Kasano ang makitak na ito'y ngabot? Nakumutan itinapos ko aroot kan Rono. Anay, nasakit isikat ko. Ay, nabluak sa amatan. Luciano! Lalatan na! Uray lagal lang ugan tipukaw ko. Mga nosa dakon amangag. Nakadayudan sa niti usto. Luciano!
Aray atundak! Ay, anay. Magbinito! Apa niya ajak pa makita na po usit? Itay pa agit kita agit ilikudan tayo. Awan mo ta sa masaronan. Nay, apay ngay? Ho! Amang ano, di na tayo masurutan. Sika, ano subliyan? Sublik! Amang, agbati kayo kinimang Benito dito. Sublik na apong usit. Ay, awanin. Talaga saan ko ang makalay at daytoy. Naparot amin ang dagiti. Nauy-uy aruot. Pinadas ko ang pagkaptan ako malayat. Ay, awanan ti nabati ang magaw at ko ang pagkaptan. Noong makalay at ko tingarab ti abot. Ay, Luciano! Arayatan da! Nakabatsyang niya tanapang usit. Awan mo't ang makita ko. Ito'y giant ti kabalyo na. Iso day tatay kabalyo na. Ayan nga na pang usit. Agar arab mo't day ta kabalyo dita. Naparan na nga ta. Isudyang pukpuk ka. Yung pagtatawadan na. Kasi na nagadaya. Hey! Agsawarak dito eh. Kita agno agad das na. Taisot isurutag. Hey! Apong usip! Apong! Sabihin mo tayan niyo! Awan mo't sumungbat. Pagkawak mo na. Apo! Sa dino tayan niyo! Asus! Ura na mabak na kita ayot dito eh. Oh! Apo musik! Ayan niyo! Oh, Diyos! Adda kayo dito, abot-abong! Ay, iyak makita da ito na abot. Iso, nakinaga. Ay, apo. Di kayo makakalayat? Tayak pa'y kumaan nakakalayat mo da pagkaputa. Maniparoy kay titalay. Adan sa taling iti silita ti kabalyo nagsakaya. Oo na, pong! Adda tali. Uray ti silyeta ti nagsakaya kagabalyo. Kat adda tali. Mabit lang. Kaya pauwi-uyan kayo ti tali pagkaptan nyo nga muli, abong! Ay. Kapot Diyos. Agyaman na. Unak na kanibusan ako. Imbag na nagkauli kayo na, abong. Ay na. Ganda ni pati siya. Matlag itayan. Ay na. Nagdagsin kayo mo't gaya, mabong. Delikado talaga dito yung kadakiran. Di mo kabisado iti pagpagnaam. Anya nga minti naramid yun dito, abong. Ay, ako Ay, Luciano. Ibagak na ito yakin ka. Alam lumabalin, di mo ibagbagay iti sa bali. Anya day ta? Ubing kapay. Mairanod ka iti da ito, bilang. Mairanod ti buklem to a pamilyam. Nung ni Benito, bayamon da nga tao. Kinapatag kat sika. Anya nga min day ta, abong? No sa anak nga agrero. Dito iti nakaikalyan, iti balito. Anya? Uy, ada balito ngayon kali di dagiti nagkauna nga tao dito eh. May sak pa edi pasurot. Ubingak pa edi. Iso ajak masigurado ti lugar. Apong? Iso ti laglagi pak itay.
Atapok nga iti sirok day tasalang tinakaikalyan nagidian nakakahon abalitok. Nagsayaten no datayo ti makasara kapong. Isungaro dara nalagip ko itay. Ngam, anyat pagilasiyan nyo. Ape ako naya dita. Nadyak masigurado. Ngam may sa apatubo asalang ti inmula ididagiti nangikali ti kahon. Inmula da iti raboti ginaburan da kinabaknang. Anya? Uy, kat amangan no isuday tanday di na imula apatubo asalang. Kasta? Kat nakatindagan nyo nga abot nga apong. Amangan no dito imot. Kat adan nakaala sa bali. Ha? Anya tiga po na nga daabot dito nga apong. Amangan no adamot yung nakaunaan ng kali. Nagsasaon nila siya naman ikod itay. Ang panunutan ng ating bagak. Hey! Hiya! 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 Sa dino tibang bingayan tayo ti karni dagitina no pantayo. Hey! Adalaki di yawid mi kadalok siya no asidi ami mayatan. Yawid mo ka amin na iti bilya, bilito. Apay na! Itapang ijayan. Malaman ang tuloy Senyor Esteban. Tatlo makalaman mo't iti karne ti ugsakan alingo. Sige, ayaw ti makan mo. Hey, dumagat tayo di pulo. Tagsasalita tayo pa eh. Sa kalteros iti bilya. Yeah. Hey, bininak to na yung pag ni Luciano. Dilumbag ang maamang ni biniko ti imbagak kan Juana. Awan, agum day ta atao. Isu adi may bagay kan Juana day jay ang maamuan na. Addan ni Benito. Ay, imbag tayong santot na magladagit inukod na akabaliho. Absa. Benito! Imbag tayong sublim matladagit akabalyo. Ay, darasam kit day. Alam day to bayon. Anya tilinaon day ta. Ay, nadagsen. Oh, alawada ma. Nay. Ang mga numay batam. Ay, por Diyos. Jaksa ka ba ulan? Sikan ti mga wait. Oh, nay alo po imun aya. Eh. Ado to yung sangpet ko akarne. Karne ti ugsaken alingo an ano pan may. Kasta ka di? Ay, nagsaya atin, Benito? Ala, tulungan nak. Itapa tayo ti daduma. Tas ang putanto ni Senyor Esteban. Awan ganas ko amangan, Mama. Naimas ti pinanglutok iti insangpet ni Benito a karne ti alingo. Uray kasano ti kaimas na. Tawan na talaga ti ganas ko amangan. Kasano daytan? Kumutong ka ah. Anyan tupay ti itsuram, inton sumangpot ni Senyor no kasta. Uray anwag. Talaga nga awan ganas ko amangan. Gagangay matkit di iti aginaw ti kasta. Agulaw kan agkakapsutak. Imbagam kumaday ta idiin may ni mamang mo. Jak kaya ta mariribukan ni mamang. Iso atsak imbaga. Iyan niya kamot tan, senyorita. Sige. Panawan nak dito kwarto. Kayat ko ti matulog. Mangan ka kuma. Ipaanaw mo dayta ko, nak. Saan ka mangan? Apay ayadi ka makauawat. Saan amangan ko nakmat? Irwar mo daytan at araon. Sige. Sikati makam mo. Saan asikati mabisinan? Di ibayam? Sikamat. Daytan tula bagim ti ammom apampanunutan. Anya nga rin ti mabalin mo, no di na kaya timangan. Narigat mo't ano pilitam, kat isalsal mo itingiwat na dayta inna po, ikan naangar akarne. Ay, ala, di ka nagungat. Tilmo naman pa'y dayta insubom sa akan tuag sao. Kababa inti kasta mairwam mo ah. Nakapapal ka kit din. Uray ka lang pugpugson. Apay aya, apakasikuran na. May masak na rin timangan.
Nakamikmiki ka ngamin, iso akasta ka. Ni ala huston, nakaadho ka manin. Mangan kamitan, di ka sumanaw, makadadaal ka itigana sa mangan. Apong, di ibagbagayo a kinabaknang. Agpaiso ka di talaga? Di ka di mamate. Mamati akmat kit di. Ay, matlagayam. Apong, amo ka din ni Don Esteban? Ay, naibagakan ko na. Kadaya ti atapak agapuna, iso ang nagawin iji Espanya. Ha? Napukaw, ti mapangada kanyak. Nung imbagak nga igam di amana ti original akopya. No kasta, iso ti ginagara na, apong? Iwan nga ta. Iso nga urayan taas sumangkwet. Umay tulakit di ditoy. Ay, awan lat nam namae ko nga ibingayan na tatay jabak nang. Numasarakan tayo ti kinabak nang, apong? Di mo ibagbaga ti kasta. Adan tulat ta siguro siyempre datayo ti makatulong iti panang birok na. Numan tayo, mabiro ka na ya. Uray pa'y mabiro ka na ti eksakto, nakaikalayan na. Kasapulan nanto ti agkali. Makali na ya ti kunam. Unmat kit di apong? Iso nagsagana ka, Luciano. Si kanto ti alekumindak akadwana. Si kanto ti kadwami ta sigurado asyak tumot la ti paturayon na agsapol iti tao. Sige, apong. Ibagayon tulat tangarod. Idita. Senyor, simangpot ka din ni Senyor Esteban? Dandanin. Maudi na lawas ang tibulan ti masungad. Kinunana, idi ang makabulan na laijay. Sumangpot ko man. Ay, wan gayam, senyor. Damag ko ang masikog ni bakit na. Wen ka no? At damang ibagbagang amangan no saan ani Senyor Esteban ti amagay sikog na. Dahita ti ditay, amo. Mangmangag kumat dahita nasao, kadagiti chismosa, iti pueblo. Kababain pa'y? No apay na sana mapukaw dagita na chismosa. Umanay lang na pagsasaritaan dadagiti saan na napinta sa maaramid iti padada na tao. Kasta tinakaugalyan da, senyor. Kas kanyak, nagbalinak mat a pagsasaritaan dagiti awan maaramidan da dita. Ngam, apay ko mo? Idita. Basta sa anak nga aramid iti dakas. Namin sanak laan na ilawan. Ikagkaguma akon nga ilintag tinagkamalyak. Saan ton ang maulit pa'y? Nasaya at nukas na. Muy bien, Idita. Ngam ni Senyorita Lolita ti pakadalagak, senyor. Maasyanak kan ko na. Kasanon no saan ani Senyor Esteban ti ama. Ay sus, delikado talaga. No agkunta ni amigo Esteban. Sigurado na mawatan na. Maawat ni iso na isumat lang ti ama Jessica ti asawa na. Nungay kumaro ti kinaseloso na. Dahil ta tinakabutbutang. Ay, kaasin to ni Senyorita no maaramid ti kasta. Inak man pasyaran. Nakapsot ka una yun. Inak ayaban ni mamang mo. Ta iso ti kadwa ta amapan ijay pueblo. Ipa-check up da ka. Sige. Makaamukan nga na. Rita, kada sa ngayon ni Senyorita. Lokatampiri daw. Asino? Di Idita at taga-ile. Ay, adda ni Idita. Iso ti kadwa ta. Mabit lang! Umayakon! Ala, madinti tsura naman ng Pedrita. Masapul ang maipanin iti doktor. Un nga rod. Benito! Umaykan! Sakruyam ni Senyorita, tailugan mon iti jeep! Ipantayon iti dispensary!
Anya ti mariknam, senyorita. Di mo't agsaon man ng Pedrita. Bayam, di mo kasasao. Ang mga nuad nga agulaw. Ay na, una yan. Iparpardas mo pa iti agpataray Benito. Dandanita yun iji pueblo. Saan samot ang makasaon ni senyorita? Ala, senyorita, anya ti mariknam. Senyorita. Apay ngay adimot agasugan. Senyorita, agsao ka. Naglusyawan. Senyorita, agsao ka. Benito, pagdasampay. Ay, Diyos ko. Delikado ti kasasaad na. Partakang pa'y ti agpataray Benito. Delikado ni senyorita. Anya ti mapasamak kinilulita. Gagayem, di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Tinabalabas, babae timpas ngay ni Lolita. Nalaus tiragsak ni Don Esteban. Ibagbaga na at ibabae nga anak da, ti kakaiso na nagtawid iti Hacienda Gabriel. Inunamot ni Lolita iti panunot na, asaan ang mabalin, gaputad na doa nga inaunang anak da. Awan sa bali, no da Gringo ken Rafael, anaya dayo kadakwada. Gapu iti nalaus aragsak ni Don Esteban. Inbilin na ti panagrambak dagiti mannalon. Madaman ti parambak iti purok. Idi napasungadan da Amauset ken Luciano ti sasangpet dagiti bandido. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Anay ko. Paya saktan nagmanan mi esposo. Anya ka di manan ti basol ko. Apay nabaybayan ni Sika nagsangsangit? Pasuswan ni Sika no mabisin. Di nangarod kayahat. Nagado na palabras. Miuni ka iha. Porque? Oban ni siya ti uni ka iha. Mi amor. Nagsardengan. Kaya't gayam ni Sika, di may lili. Diyos ko. Anyan ti makikita. Nalaos ti panangyaling kakana iti anak ni. Kasla awan sirbit ka na ko na. Anya ka din basta yung pasamag ka niya. ¿Por qué, Lolita? Agluluanisi ka? Apay? Awan mi amor. Sige. Ililimlak ta ti anak ta. Kaya't na siguro ti maturog. Anya ka kadwa? Agi na na tayo pa'y. Ano? Ituloy tayo ang tagdalyasap. Napsog tayo matang Ramora. Mabalin tayong timagmag na. Sabagay. Lakay usap. Di na pa'y kalat timag na. Isang agsarsarita to pa'y. Anya nga ti pagsaritaan ta. Di may papan iti rancho.
Anya ti kayat mo pagsaritaan tangay. Awan kaming iti masakupan ti rancho ti Hacienda Gabriel. Ngam kanayon ti umay mintoy. Anya? Amoy nga armado kayo agwardya iti rancho. Ngam laglagi pa nyo, nga armado kami mat. Ay kat apayakas tamot tanti bagbagam. Ipakpakaunakon lakay Osep. Agdiskitar kami. Iso nga iti panagsublimi iti kuta nga imakaran mi. Masapul nga adda ukudan mi abumaro abaka. Anya? Nangudyo, timbalak. Ay kwa, saan ni abaka dagiti bambantayan mi iti rancho? Kat siyempre, sumbatan mo ito iti amo. Saan mo adadawalan ti aldaw mi? Lakay Osep. Naragsak kami asimmangbay ditoy. Madamapay mo ti palambakyo. Nanya ti bagak. Ayunan nyo. Tapno natal na kayo lakta dito'y purokyo. Anya ti makunayo kadagidya bandido kakapurukan. Ay, sana mabalin na. Malang tayo. Sana nagkantikas dyan, Apong Josep. Isang ay pagkatayo kini Senyor Esteban. Ay, kasta tirumbang karami na tayo. Wala. Nagyaman nakpagpapada tayo gayam iti kapanulutan. Ay, uwan. Rumbing lang amamon ti amo tayo. Ti pangtadag iti bandido. Ay, wan, dahil iti kasta saan na tayo ito apabasulon latan. Agtitinulong tayo para iti pagsayatan tayo amin. Ay, wan, nagtitinulong tayo. Wan, nga paiso. Naragsak tayo. Kaputa, ikkan na tayo nito importansya ni Don Esteban. Iso, danggayan tayo. Ay, wan, paiso na tama. Wan, danggayan tayo. Ipakita tayo ti kinapudno tayo nga agserbi dito Hacienda Gabriel. Wan, wan, sutarami na tayo. At datayon diti Villa Gabriel. Hala, dumsagan ni da kayo na gina. Oo, inayadon ni Sika. Ang mga numasingat iturog ti Ihamia. Benito! Umaylo katan ni Sika ti ruangan tinugan. Well, senyor! Di ka matanagan. Dumsag kayo, senyorita. Agyaman hak, Mang Benito. Ay na, ada kayo gaya mo, senyor. Senyorita. Si Pedrita. Alam ni Ihamia. Sika ti mga bata mga numay batan ni Lolita. Ha? Oh, saan ka nagmutalang, Pedrita? Ni Sika ti mga bata mga numay batan ni Lolita, kurak? Uwan, senyor. Itad mo kanyak ti anak yo, tasyak ti manguba. Mading ti madmadlaw ko. Saan ang mabalin ti kastoy? Oh, itad mo kini Pedrita, tamang ano may batam ti Ihamia. Saanan ang masapol? Anak ko daytoy. Ad-adda asyak ti mangyalik kakakunkwa na. Oh. Lolita! Lolita! Mi amor. Saan na magustuhan ni Sakti impakita ni Sika? May papan iti Ihamia, Lolita. Iso kinabil ka. Aywanan na naimbag ni Sika, tanak ko. Tano saan? Agsaganan ni Sika. Diyos ko. Anya ka di mananda ito'y. Apaya kaste ti trato na kanyag. Ala ka din maturog ka, neneng. Ay, susapo. Apay ni adi ka matlagsar dengag sang sangitan. Ada aya sa gubanit mo.
Manang Pedrita, itad mo kanyak ta pasusuhak. Barang mayatin nga agsuso. Alaman nga rod. Umaikan anak ko, Apay aya asangit ka asangit. Ato yung tigatas mo. Agyamanak. Kunak lanod di ka pala agsardan agsangsangit. Apay, Lolita. Ha? Porke naipaidam ni si Kaday tagatas nga? Anya ka di man hindi bagbagan. Panay ko. Nagsalitan ti anak ko. Nakikto ti anak ko, senyor. Alaan ni si Kati Malataga. Tatasuan ni siya daytoy na babae. Senyor. Saan mi amor? Mabisin ti anak ta. Kayat nanti ang suso. Pang-asim. Di mo ibaga nga alaan ni Pedrita. Saan nakayat ni siya napaidaman ni si Kati anak ni siya? Saan mo nabisinan ta mga nagsakit? Wan, aramidot na tayo tami amor. Apay ayakas tamanin ti bagbagam. Saan ko nakayat ang mabaybayan ti ihamiya, Lolita? Tandaanan ni si Kadayta. Aniya ket nga agpayson ni Senyor Esteban. Apay. Nagsarsarita kami. Plano na ti agpabunar. Agparambak. Wen, agpabunar, agparambak. Isumot lang nga iso dayta. Kano? Ibabaw nak amapan ije kumbintaw. Ibagak kano ken ni Padre Paulaw, ta umay dito Villa. Padre Paulo? Apay. Sabali ka din ti Cora Paroko ti San Gabriel? Sino day ta Padre Paulo? Sabalin ti Cora Paroko tayaw. Iso ni Padre Paulaw. Kayat ni Senyor nga umay dito Villa, taasa nga ilyen na, kabayatan a pagsaritaan dati maangay a parambak. Kasta? Ti amuket mainaig iti anak da, ti pangayaban na kini Apo Pade. Mga panagadanan, pabindisyonan na mutan. Pabunyagan nan, kasta? Wan nga ta, sige, tayo nakagrubwat. Mapanak man ije kumbintaw. Panaganan ni siya ti ihamiya iti Marisol. Marisol Gabriel, la unica heredera de Hacienda Gabriel. Napintas tinapili managan nami amor. Marisol. Talaga na napintas. May bagay launay. Nagapimpintas ni Marisol. Wen, karuprupam launay mi amor. Nakatuntun diris ti agong na. Nagpudaw. Kan nabnabiyag dagiti matana. Nagpintas ti anak ko. Kasta ti ropaday di Mama Mia. Karapro pala unay ni siyak day di Mama Mia. Ket iso ti malaan ni Marisol na iha Mia. Mi unika iha. Nakadungdung mo. Ngamtsakon marik na ti panangipatag na kanyak. Dakkel na parambak ti mga dito Villa Gabriel. Maawi sa amin na amigos amigas di Familia Gabriel. Maragsakan dalagit di makakita kan ni Marisol. Si papanagkal ni siya na mangipakita kadagiti amin nagagayam di kakaisuna na ihamiya. Wen, kat maragsakan akmat.
Maragsakan para iti kakaiso na nga anak ko a babae. Ay, adama ngay aparambak iti Villa Gabriel. Mawis tayo ka namin. Pabunyagan da, senyor. Pabunyagan da ka nun, jay anak da. Una, ay na. Malagip ko dagi tayo singin alalaki nga anak da. Nalipatan nan sa talaga idan. Ayun nga tang dagayay. Ay, ewan ti makamu. Ni nga ta, Dunya Agusta. Apay, di na nga taam mo? Amo na nga ta, ah. Di namat kayatan apagsaritaan da iti manugang na. Makapungtot ngamin ada gusto ni Don Esteban no maipalagip ken ko na dagijay. Kaasimot dagijay? Talaga nakakaasi da, ah. Minsan may sa ti Aldao, Luciano. Bali na iruruman dagijay asingin. Kat dumtang to, ti Aldao nga agsubli da dito naggapuan da. Nga ta? Ay, sus mamisos! Sakti patsim, Luciano. Agsubling to dagijay, tapno sa pulan da di karbingan da. Dogasok amin dagito pinati ni Don Esteban na maparti amanok. Nagado, sa bali lang, di ba madadakila baboy kung tidwa abaga maparte. Maawis samot amin dagito taga San Gabriel. Nagkurang pa data, ah. No, talaga nga, umay amin na maawis, Luciano. Ingat da data lang. Una? Mala, kaduan na kung kaipantag ito bilya dagito'y manok. Apa Josep? Kita ang dagiti sumungad. Ay, sus. Sunod, ay, dagiti magbandito. Dagis sa manday tuhin, abang. Alam, iruwal mo kami ang mabalin apagbiag. Kasapulan mi ti rasyon, iti papanan mi iti unos ti makalawas. Ramo na anak. Ay, saan mi mat ako kuha dagiti kayat mo nga alaan. Isuwa pa nga asim ta. Ay, sus. Ano? Abriklaro kayo? Maminsan pa'y apaputukot to'y paltog ko. Maysan kada kayo ti matilan. Ala! Ikargaya amin iti sako dagitang manok. Ito kape! Nyakaya pong, hanya taramidin tayo. Hoy, sika! Apaya di ka graw, ha? Sika ti mangikarga kadagiti tiniliw yu amanok kadagiti langgot si. Kapsat, apaya... Kayat mo siga ti paltoga, ha? Saan? Di mo paturong kanyak dita. Ano? Ikarga mo ni tilanggot si dagiti amanok. Ha? Amangan no kayat mo adita ulom ti pakausaran tilanggot si, ha? Ay, saan? Saan ko kayat? Lawan. Aramitin man tilatyo. Kasta! No di kayang tungpal iti kayat mi. Dagita ulo yun iti pangusaran mi kadagiti sako unno lang gutsi. Sada ka ito ibitin iti sangat ti akasya. Lablabos ang dagito yung tatao. Sanon anaing kalimtugan siya aramidin da. Apong, agpigpigargar kayo man. Apa? Sana kung anak kapagtapo, Luciano. Tingaya, suportaran da. Anya? Anya ti aramidin ni Ama Josep. Gagayem, di liway na dinggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uno Consagre! Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y ng istasyon. El Uno Consagre!